Dobar dan. Sazvao sam ovu konferenciju štampu samo da još jednom ilustrujemo način na koji funkcioniše, nažalost, Narodna skupština i na koji način se vlast odnosi prema, odnosno Vlada prema ovoj instituciji Narodne skupštine. Znači, jednim kratkim, jasnim primerom da ilustrujem taj odnos izvršne vlasti prema nečemu što bi trebalo da bude formalno najviši i faktički najviši zakonodavni organ, a to je Narodna skupština. I kolateralno da ilustrujem detaljno sa današnje sednice odnos vladajuće većine te Narodne skupštine prema manjini, odnosno prema opoziciji. Jedno i drugo je zapravo dosta poznato, ali se svaki put čovjek zaprepasti dokle to ide, dokle ide, dakle, arogancija izvršne vlasti i dokle ide servilnost rukovodstva Skupštine ili vladajuće većine prema izvršnoj vlasti, koju formalno gledano mi, to jest oni, biraju i postavljaju. A o tome dokle ide i koliko seže arogancija skupštinske većine prema skupštinskoj manjini, kažem, o tome ne treba posebno ni govoriti. Elem, 18. sa žigom 18. je u Skupštinu stigao predlog Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine. To nosi taj žig, ali tek juče, i to juče u popodnevnim časovima, dakle 20. je taj materijal, i to u elektronskoj formi, prosleđen članovima Odbora za kulturu. Znači, juče popodne smo preko maila dobili taj materijal, ponavljam, materijal Predloga Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine. Juče popodne je to poslato narodnim poslanicima, članovima Odbora za kulturu, danas u 9. Za 9 ujutru danas je bila zakazana sednica Odbora za kulturu, gde se kao tačka dnevnog reda pojavilo šta? Pa razmatranje Predloga Strategije kulture Republike, razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine. Naravno, je jutro bila zakazana i sednica Odbora za kulturu gde su se razmatrali amandmani za ovu današnju raspravu, pa se nekom učinilo zgodno da u istom trošku, u istom paketu kroz odbor provučemo, ne znam kako to nazvati, provučemo i ovaj predlog Strategije razvoja kulture za 10 godina unapred. Dakle, trebali imali bolji primer, može se naći bolji slučaj, bolja ilustracija kakav odnos ima, kažem, vlast prema Skupštini, a i kako Skupština, formalno, koja to formalno ne mora da radi, odnosi se snishodljivo i, da ne kažem, pokorno prema izvršnoj vlasti. Dakle, juče popodne poslat materijal, jutro su 9 zakazana sednica. Ne o bilo čemu, ne o nekoj rutinskoj temi, mada i da je rutinsko, mora da se prouči, nego o strategiji razvoja kulture Srbije za 10 godina unapred u 167 stranica. Dakle, to je materijal od 167 stranica, koji, a ovde sad nije reč da li se može ili ne može, nego važnih strateških stvari. Naravno da to tek treba da dođe i pitanje da li će stići u ovom sazivu uopšte da se razmatra u plenumu Narodne skupštine. Ali neko, valjda bi se hvalili ili bi se reklo, evo i to smo uradili, u nekoj vladi je to zaključio, tokom mandata, pa evo da izradili smo i predlog strategije razvoja. A onda je neko zaključio da je jako dobro da se to onda prođe makar kroz Odbor za kulturu, to bože razmatralo se pa je Odbor usvojio. Naravno da niko nije ni pogledao ni otvorio taj materijal, niti o njemu nije bilo reči, nije bio minut potrošen, sem jedne moje kratke intervencije, ali koja je bila formalne prirode, zapravo tražio sam da se to ne razmatra. Dakle, nije bilo reči o tome na Odboru za kulturu. Znači, Odbor za kulturu nije našao shodno da kaže reč o predlogu razvoja strategije kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine. Pazite, skupštinski odbori nisu tu red da radi. U suštini, oni bi trebali da budu to sito, to relativno stručno, ili profesionalno sito kroz koje se prolaze predlozi zakona iz različitih oblasti,
pa pre nego što dođu na plenum i pred poslanike i pred kamere i lice javnosti. U ovom slučaju se pokazala farsičnost tog instituta, dakle ne samo što u mnogo čemu ovaj rad deluje farsično, nego se pokazala i farsičnost ove institucije skupštinskog odbora, kroz koji se samo formalno provuče. Dakle, evo, to je, mislim da govori samo za sebe. Strategija razvoja za 10 godina unapred, juče poslata članovima odbora, popodne na mail, danas jutro su 9 stavljena na dnevni red, usvojena, a da niko nije reč rekao o njoj. Reč rekao o njoj. Toliko o tome. I naravno, kada, kao u onoj metafori bicikliste, koji je pognut prema napred, da pritiska prema dole, kao kad vozi bicikl, tako otprilike se ponaša i skupštinska većina, pokorno prema izvršnoj vlasti i naravno represivno prema skupštinskoj manjini, odnosno prema opoziciji. Tokom današnje rasprave, koja je trebala da bude sve samo ne konfliktna, o usvajanju ovog zakona o osnivanju memorijalnog centra Staro sajmište, mada je bilo tu ideja kako se zove, dakle da se formira taj memorijalni centar, 2 muzeja i niz programa kojim bi se obeležila ta stratišta na domak Beograda, u kojoj su stradali hiljade, desetine hiljada i Srba i Jevreja i Roma. Dakle, to je trebalo da bude jedna stvar oko koje nije smelo biti razlike, ili bar ne suštinske razlike među narodnim poslanicima. Čak i ta debata, čak i ta rasprava je danas iskorišćena za najgrublje napade i diskvalifikacije na račun opozicije i opozicijnih poslanika, bilo prisutnih u sali, bilo odsutnih, odnosno onih koji bojkotuju ili onih koji nisu članovi Narodne skupštine. Ja inače mislim da se u našoj javnosti prečesto i previše časti i poteže ta priča o fašizmu, ko je fašista, ko nije, šta je fašistički, šta nije. Prečesto potezanje te strašne reči nju profanizuje, raubuje i rekao bih gubi se oštrina i zaslužena težina i strahotnost te reči. Ali, i kažem, to je inače prisutno na našoj javnoj sceni, ali da ovde u Narodnoj skupštini, dakle, povodom konkretnog predloga, razmatranja konkretnog rešenja u formiranju memorijalnog centra kojim treba da se obeleže ta stratišta, kažem, Staro sajmište, odnosno ovi logori koncentracioni i za istrebljenje Jevreja, Srba i Roma, je neko, ne svi, srećom ne svi, ali nekolicina predstavnika ove koalicije iz čista mira, naglašavam iz čista mira, ničim izazvano, ničim isprovocirani, su počeli da pričaju i da govore o fašistima, nazivajući fašistima, kažem, neke predstavnike opozicije i poimence, naravno, po već običajnu trojku, ovu opozicionu, Đilas, Obradović, Jeremić, ne znam da li je pomenuti on, i naravno povodom razumnog predloga amandmana profesora Ševarlića i moje podrške tom predlogu tog amandmana profesora Ševarlića, da treba da možda se razmotri, da ne bude to naziv, nego da bude naziv istorijski primeren, jer Staro sajmište niti je bilo staro kada je formiran taj logor, niti su oni dolazili na sajam tamo da ga obilaze. Drugo, možda će biti i ovaj sadašnji sajam uskoro stari ako ga izmeste zbog potreba Beograda na vodi, koji se inače stalno širi. Dakle, niti je bilo staro, niti je bilo sajmište, niti možda će biti nekog novog starog sajmišta. U svakom slučaju, to je bila ideja zasnovana na istorijskim argumentima da se ipak upotrebi, kako rekao, originalni naziv za taj logor i za ta stratišta. Svejedno, ministar je, moram priznati, korektno i kulturno odgovorio, rekao da to ima smisla, taj predlog, da su se oni opredelili iz nekih razloga za nešto drugo, to je da se zadrži taj izraz Staro sajmište kao relativno domaćen, kao relativno već odomaćen. Ja tu mogu da uvažim tu argumentaciju, ali ono što ne mogu da uvažim, to je da se, ne znam prosto da li citiram ove psine
i ove diskvalifikacije koje su na račun, kažem, što prisutnih, što odsutnih predstavnika opozicije izgovorene povodom toga. Znači, to nije bila tema neka dnevno politička polemika, pa sada se svađaju, pa prepucavaju, mada i tada, kao što rekao, treba se čuvati olakog potezanja reči fašizam. Dakle, neki iz Saveza za Srbiju, predvođeni Draganom Đilasom, žele da dožive Adolfa Hitlera, pa to nude građanima Srbije. Ko nudi Adolfa Hitlera građanima Srbije? Ljotićevac, Boško Obradović, Jeremić i ostali, fašizam, nacizam, njihov glavni politički ideolog je zapravo Adolf Hitler, pa se onda jedno, kako bih rekao, jedno rešenje koje može da bude prihvatljivo ili ne, može da bude hvaljeno ili kritikovano. Govorimo o raseljavanju onih bespravnog naselja, ilegalnog naselja ispred Gazele pre 10 godina, prilikom izgradnje ovog mosta preko Ade, da se onda priča kako, eto, neko od tih lidera, misli se na tadašnjeg gradonačelnika, on je zatvarao Rome u kontejnere, otprilike trpao Rome u kontejnere, pa se to dovodi u kontekst, ovog najstrašniji mogući kontekst, jel tako, sudbine Roma, Jevreja i zatočenih Srba u logoru Staro Sajmište. Pa se onda na razumne primedbe koje smo, kažem, profesor Ševarlić i ja imali na predlog naziva ovog zakona, odnosno ovog rešenja, onda se poteže i zamera čak ministru što kaže nije važno šta se kaže, važno je ko kaže. A ti koji kažu to su navodno ti isto fašisti ljotićevci, odnosno oni kojima je taj, misli se vjerojatno na Obradovića, fašista i ljotićevac bio, ne znam, šef poslaničkog kluba. Nastavno što ja nikad nisam bio član poslaničkog kluba Dveri, ali nebitno, i da jesam. I profesor Ševarlić već više od godinu dana nije. Ali hoću da kažem, bilo ko, koliko god loše misli o političkom protivniku i onom sa druge strane, ne sme se, apsolutno se ne sme na taj način diskvalifikovati. Ne samo što to nije fair prema tom čoveku, kogod bio, može se kritikovati, mogu se kritikovati konkretni potezi i konkretne mere, nemam ništa protiv toga. Osuđivati razne akcije koje neko iz vlasti ili iz opozicije preduzima, i to je u redu. Ali ne tako diskvalifikovati. Jer ne samo što to nije u redu prema tom čoveku i završavam time, nego to je jeres, ako tako mogu da kažem, i prema tim žrtvama, prema pravim žrtvama pravog fašizma i nacizma. Znači, i prema iz pijeteta, već prema žrtvama ne bi se smelo tako. A nastavno što to nije, apsolutno ne sme da bude u skladu i nije u skladu sa parlamentarnom praksom, demokratijom, dobrim običajima i pretpostavkama normalnog parlamentarnog života, koji uključuju polemiku i raspravu, ali nipošto ne uključuju ovakve diskvalifikacije. I ono što je najgore, i završavam time, predsedavajući Skupštine to sluša i ne reaguje. Dakle, te ponovljene optužbe i na račun prisutnih kolega u Skupštini, to je nas dvojice u tom trenutku, i na račun ovih odsutnih, što poslanika, što lidera opozicije, i pravi se da ne čuje ništa, i ide dalje i daje reč po spisku. Eto, to su ta dva mala, ali rekao bih strahovito indikativna detalja. To kako Odbor za kulturu juče prima, danas usvaja predlog strategije razvoja kulture za 10 godina unapred, bez rasprave, bez minuta da se posveti toj temi, i to kako se danas vladajuća većina ophodila na jednoj tačci, na jednoj temi gde nipošto nije smelo toga biti, ne politikanski, nego rekao bih apsolutno neljudski ophodila prema onima koji su vrlo razumno iznosili neke primedbe na račun konkretnog zakonskog rešenja i hteli da učestvuju. Dakle, kao što znate, ja ne podržavam bojkot Skupštine, smatram da je opozicija trebala tu da bude, da se bori, mislim da je bila greška, ne samo napuštanje, kao demonstracija, to je imalo smisla, nego ovo trajno, ovo permanentno napuštanje mislim da je loše. Ali pošteno govoreći, način kako se i tada i sada vladajuća većina ophodila i ophodi prema predstavnicima manjine i opozicije, nažalost, retroaktivno i tekako potvrđuje i kao da opravdava motive onih koji bojkotuju i daje im argumente pred kojima realno i ja, čak bez obzira na sve razloge koje imam, često ne mogu da, nemam baš mnogo šta da primetim. Ja mislim da treba biti, ne zato što je normalna situacija, nego više da bi svedočili svojim primerom
pa i sudbinom, ako tako mogu da kažem, o nenormalnosti situacije u Skupštini. Mada bih ja mnogo više voleo da mogu da izvestim i da svedočim o radikalnoj i pozitivnoj promeni u radu te Skupštine. Nažalost, te promene nema. Hvala.